Iako je Zadruga 1 završena pre godinu dana, strasti između porodice Đugani i Kije Kockar se ne smiruju. Na društvene mreže isplivala je prepiska Lunine majke Anabele sa fanovima u kojima proziva Kiju i daje instrukcije na koji način da joj se svete jer je okačila snimak na kom Luna plače. I Lunin brat Adam također se dopisivao sa fanovima koji su te screenshotove i okačili na Instagram. Anabela ko Anabela i dalje se bavi sa mnom, tako što upravlja tim jadnim ljudima da meni pišu svašta, a ona kao nema veze sa tim. Moja pesma je obišla više mesta nego što će cijela njena familija zajedno, kaže Kija i objašnjava da se zbog tog postavljenog snimka i dalje smeje. Kockareva dodaje i da bi Anabela trebala drugačije da iskoristi svoj uticaj na Lunine fanove. Ti fanovi neka se bolje ugledaju na moje Kijevce i ljude dobrog srca i skupe pare za lečenje dece, nego što se tu bave realitijem i gdje ću ja na letovanje. Neću nigde, radim. Moji fanovi skupljaju za ono kome je potrebno i ne plaćaju nikom letovanje, kiriju, gaće itd. Anabela neka vežba aplaudiranje od prošle godine koje je maestralno odradila. Imaće posla bar u publici da tapše kad sam u Pinkovim zvezdama ili zvezdicama. Imamo još po 4 emisije da snimam. Biće mesta bar za jednu.